Kedamtang signify ko racer ni Hamren ro supi hithi barim Rusemson Singh India kumlina thengno along All Party Hills Leader Conference Racharya song hinpen kachi song sai kedeng. Bangso kachi song hut APHL se hinben ki jongpona tengki Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Saw Aratum ajak ding klui pena kari Article 244A pachun se raknangji. KAC voter list along pen inglong aso kalidet mati non-tribal atum amen ing than nangji. Election Commission of India long ex autonomous district puki tokpona dima long autonomous district pusi tokponangji. Lapen Karbi Anglong pen Dima Saw along riardo bangke panchayati racha bangke nang pachun chedet nangji. Mate implement midet nangji pusi kachisong sideng pon. Kachisong asai ke deng ahut APHL se amai puje ai kathar kache tong dun along Sanjay Hanse lapen anparta ke ong dung APHL se ara tum che tong dun si Hamren rong supia long kachisong aseng tong par ompon. India Constitution ateng pen aprang ke tok pona bangke Karbi Anglong Autonomous Council pusi non anta pupon bomlo. Ponta kedamtang election hura bangke mate Assam delimitation hura abangke Autonomous District pa bangke Election Commission of India hin pen tok pon tang lo pusi JI kathar pen ningji pon. Ilitum Karbi Anglong Autonomous District pu 6 schedule ateng pen ke constitution ateng pen Karbi Anglong Autonomous District aprang hoke Mikir Hills Autonomous District pu labangso Autonomous District kaminis dia fancy kami claim dia fancy Autonomous Council ki bilo council jong kali Autonomous Council lata 6 schedule pen state government kaselama autonoma sa Bengali lagay pachu be autonoma la state government ben selama ke hala 6 schedule ben constitution ben ke long autonomous council si aprang dobom lo non anta 1951 ben non anta sita non chukedamtang election ho la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum kroidundo e deolo ke tok pande pidu no lam na setan no setan non ke klang bangke aprang pen ke number 3 Dipu ST Autonomous District Parliamentary Constituency pusi ke dodo aprang pen ke sik schedule teng pen constitution na teng pen no non bangke number 3 a number bangke lagay jatame la bangke digdar de number 6 Dipu ST Parliamentary Constituency po anan. Autonomous po ang avederlu. Autonomous District po avederlu. Ada. No nilitom hanang kulay la sa BJP itong ke. Kung nada notification lo po ng kulay. Sita bang Chief Election Commissioner penge puerlo bangge. Kitok pan si puerlo. Akaprek website long da do etlo. Hala website long ke do pot si akaprek atumta ex autonomous district po si Bang Boklo. Karbi Anglong ex autonomous district po si Boklo. Amen non ke autonomous kalilo. Autonomous avedet lo te pilo ese plan po. Lage 6 dul kalilo. Lage panchayat lo lage district council po chorlo te lage jila porishod po lo ke lage. Ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen Council 6 schedule council paching bar chijip gende ke to ni tum che kroy dun ke sita non ke parliament long li ekto la posini tu nga oppose la 125th amendment la panchayat pen 6 schedule autonomous council paching bar chijip po bangke ni tum kroy dun di lagi la sini tu nga oppose la pen ni tum ga choning rige Karbi Anglong Autonomous Council Special Session Pedora la autonomous po alam tiabang ako district along lapen autonomous council long papedo tuvek nang jipu alang litum resolution lasi bangso putha ka bangki Karbi Anglong pen kachutoy dun MP MLA pen danglok KAC kachari atum lam riding si bangso autonomous ke paprai thiba bangke parliament along palidam si prime minister pen danglok president lapen governor aphan palidam vek nang ji lam rai abangke chirai det amat hem chibijoy aphan kalilo puta JI kathar pen ningje pontu MP alang lita resolution parliament long yan nang po lapen prime minister president doman unang po ratang po napiklang nang po ara council ano resolution en lote alang litom enamat hembikok labang chokchelo alang litom lufik nang iha prime minister pan president of
lapen ke governor pan lo pek nangi alang itu laki lo a forwarding letter do ye matidi hala bang so ako pike ilito manang peklang den nangi penang pidak nangi ange itu ning example laka ahong lo pui itu sini po ange nilitum alang litum leklem ke sita nilitum na government along dam lo tenitum da pudam lo po lason nang lo et lo ke nat lo punitum pudam lo po ridam lo po ange file ridam lo po file ar lo si do jikete lahelo nitum achoning ri la pen ison bang ke pini la direct recruitment act Assam government selam no la all over Assam it will have effect all over Assam posible la abinong ke siksidul ar lo ke la nang lutun ni la so lo kedukok la direct recruitment act kedukok penajo pion sokidar junior assistant laben senior assistant anta ha lapen akaprik a post anta hag buhati di dispursi environ lapen a jok ili tumamunit ke sakori government sakori talong dun dedet lo lapen ke itum ang autonomy ke pondet lo lasi non MLA bang fodo Karbiang long di Mahasaw pen alang litum assembly lo resolution ponbek ni non naman chief minister lapen Governor Panlo Pinambek nangi lamang so a direct recruitment act section 2 along arko section 2 along hadak pilut dun nangi lage it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule po hadak pedofik nangi lahelo nito machoning lapen lalo lapen la avid hedi lamang so autonomous po avid itum autonomous state chuang nulu Awide autonomous state puge state puchona na po chuang sita lage general state lage a chief minister da mane bengali ji mene lage a tripura son tripura se plang mom lo ken se la pen non rada tum ka chun kacheri nang ji de moheta pulo nili kaning ye tang long le alam le nang tum than bare sita chok lo pe klang bare sita la ban ke non district council election na pedoji कि पूजी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन पूजी लापेन विलेज काउंसिल इलेक्शन पुना पे दोजी विलेज काउंसिल इलेक्शन के लाके ऑटोनोमस काउंसिल गलीलो हदा ऑटोनोमस आलम थे वेदेट के लाके गांव पंचायत लो दाग हमरेंदा दोजी हमरेंदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोजी जे हक नंगनेलो जे हक थुरा ok चुरा बोमपांग बक नंगनेलो लगे लाके इतुमा ऑटोनोमी के वार लो लगे के हक नंगनेलो लगे पंचायत चोना लगे पंचायत के जिला परिषद पगे जिला पगे डिस्ट्रिक्ट पुलगे परिषद पगे काउंसिल पुलगे आरो गांव पुलगे विलेज पुलगे काउंसिल गांव पुलगे पंचायत पुलगे गांव पंचायत लसी विलेज काउंसिल आ इलेक्शन नंग पे दोजी नंग पे दोलोते नंग लितुम चे हक नंग नि आ इलितुम उपाय वे इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो नंग पॉक्सी में ने सेदा चे हक नंग नि KACCM tuliram ronghang ke autonomous ajakong avilo la so joksi non la PGR VGR ke thale dam je phan tar ra phan sinang rap dun tha sarkar aphan punang ji pusi ningje ronglo jongsi PGR VGR eviction ji sitami state revenue minister hin pending ji ponang ji athe KAC atum ke jakong amat se avilo bonta nilituma ke manga bang ke autonomous ajakong dovek nang ji PGR pen VGR eviction ji sita KAC hin pen si eviction vek nang ji puta JI kathar pen ningje pontu Hello. Ande PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister siningye jinon ke. La si ka CM e pubom lo nang tung rong sortur pak ranang rap tun government pan fu nang ji tu. Body. La puet lo ke alang li ke autonomous aja khong wede lo ke alang li ke. La hello. La si nili tumate ke la autonomous pedovek nang ji la pen la autonomous council dum si la PGR VGR along like eviction vek nang laki laga meeting edo ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are along section 18 along ke tok do haladak ke tok ke forthwith eviction nang ipu notice ta pinang ni pu hadake atema lage
government along li lage rat along li puchini lor loge PGR VGR ke la si hala dak pen ke eviction vek nahi lage amunit kopi ma alam ka lilo lage tribal to mang eviction an ne pu bote do hadaw mang ke la hello Article 244A nonanta chun che dat la so putat. ala autonomous soviet lo ten nasi ki chun yilang autonomy alam je pawedet loge hala article 244A ke autonomous state tu bo autonomous alam ti do ke la helo ka pichun je dat tu la BJP do tik congress do tik ke lage chun chelu la helo alam lu Hamren Pensim Tiso KTV News